Sabafica izikondlo bezifunde emaphepheni sahlukana nokuganga nina lento ilula iyafakeka emqondweni. Sakhe izithombe ngamagama kwaphuma izithombe magama kwaze kwaba siyagqama siba namagama. Thina seqhiwe ukudlala ngamathoyisi sadlala ngamagama saqala nje silumbanisa ongwaqa nonkamisa kuncinciza isithuphe emoyeni sibashange punchline bekhamisa. Yes sir, so sinayi besifihla sifuna ukuvela siperform amanyuvesi maqede silale phansi emares high schools sigcwalisa abafundi kuma shows ngama recess punchline engivuka noma ukuphi ithi ngibhale noma usendlini yangasese kodwa khona kunjalo istyle besihlale sigcwele singashodi njalo masiperforma ubungafunga ukuthi simbi ithuna ngoba masiqede shiya kunomgodi sayiqala nabo lento abasaphili sebathula abanye abasabhali sebaliphose emgqomeni ithawula kodwa namhlanje bayachwaza mabesizwa sisakhafula bekunzima ke sigudla sishisa izikhotha singosikhotheni asivelanga salala savuka sesihonda bamlonyeni namhlanje ingakho ngisawuphakamisa u6 no7 no8 kumakalikata sesitretshweni ngoba lembhalo injengenombolo sayifela ingakho singazwani namachela skip izikondlo ngaphakathi emlomeni sifake ebantwini abanye sayiqala nabo lento sekwabuthulo othulini shoti ngamali yokugibela masiya kuma session kodwa masike safika sofika nesinye style sobagcwalisela nathi kuze mase sihamba ngemali yokugibela bezosigcwalisela uma uperformer uqikelela ukuthi awuchoki kodwa mawuthi uyabheka lezi zikondlo kazikhokhi siyihuba ngalo ulimi lamageba besale bekhecilo ngqesta kumanje isuthu ukudla kwamagama esasiphakela wona izindoka zako Howard Stable Theatre Playhouse kanye nako Bed Center siphakamisa iflag lasemgungundlovu kwandongazibovu asikaze sazikhiphe ebantwini ngoba ngesikhala esincane besicela ukuthi basifake ukuze abantu basinake kusuma ihlwele sasha amagama amabili emakhasi naphakathi kwamabili sifike sekushubile isibhemile shawe thiwe siphuzile noma mhlambe sibhemile kwaze kuba siyakhula kumanje ngalezi zikondlo sesilala dlile kodwa sikhona siyindawo sisalokhu simile so igama elizinginja egame awulazi ukuthi ijulile kusuka sibancane ukufika kuleli zinga sikuphupha kodwa mase sila ngazi usesiyaphupha ngoba salokhu siyibambile nje lutho ukuphupha mina njengenqolobaneke uma sezikusalela ngepunchline ubongicela ngizokupha ngoba mina ngepunchline nangezikondlo akunandaba phela mina ngaqala izinkondlo kuseyinkondlo ayilento esiyenzeka sikuthiwa kushiwe inkondlo kube xoxa indaba ngoba sibadala kulento. Siyabonga Mpungose.